Amoso ato abusiafo wei eye Adom Kasiebo is tasty angaza ene we yade ebramo no utie ne live ewo Adom 106.3 FM eri Isha 104.5 okumasi we say tutu e bodivar won say e prema fo nko a ene to won ma wo mie business ya wo mu gisika e de aboa Ghana mama Ghana akona nimti wo amakola wo kanshi tamakwase adwa so anase komti wan dwom ashama dwoma logo shi dan so man anase bia dome kwabenya senjo na wo asaf market kotokra ba bia wo bia mu sanse Kasiebo no alande ani egoyi captain's buy ani abone e de Kasiebo no ebramo me de vim lady afiokua men credit de hagye bintu na dromo awie me bla ba ko pe obidum bie kwaku adu kumi ani e de Kasiebo no ebrewo na Ghana fo bi so ani abre ensamo a edimu enie ani se adenta madina kwantempo no so ebesi sa abre ekwan bone akum nipa babro ha mo manfo na ye wade a mo se ei akwai se obi die ne nka ya ba besi eyi over ade amu omu na no Rollins ne bodyguard fo ekonya akwahia motowei ya becheche nkrofo ne se ye kwato de ne bodwa wo ma demonstration de mu odre na nni akoso no police force wo mo mankofo assurance se afie bronye wo bi ehu na nkofo sa putota ni nyina bete ya ba kokwa me nkroma suapon na kopie mo ha se de twema mentwe na ekoso ho esansa aban se badwako fufura ya pawo no adadafo ni nyina da nya de obamu akwanya na ode wo ho agimu tewufo so won triase ade aso twan ewo potemo sanso na Kasiebo ya obete se national security for fedi wo de wo ambulance akofa akora wonya akwahia edongure be se dunsunie afeni akofa akora no wedi fofie na tese wonya kopon kora no wedi akora no wafofie ama akora ne tiase eye minister bi de ne akofa na munum hade ebebuza de ntie ba ne saa na obribu ahene ka se wo se Ghana de hye yanum so ntwa ope wo so obi asore wo se no mema ye de wo se na nado wo ba ye enye fihye ahe a wo mafo komprenie ene wood free ensem ni mu a ye bekọ ne akwa akọhwe ayinsawom ayi accident ye de mbro na no kra ye nu ne komu ene se asie enipa miensa ye mutu ensawom kwa so e ba ne sen wo beti penifo wo da senior high school sa wodo na no de nsema ba betudwa so aye krado se de tie bia no double track no ene fa weto so mienu adesuafo no beba ne de no mo so wo maboabo mo awia wo betumi akere wo ma de sanso na national education authority for ya ye de tumi am wo mu se wo mne nkọhwe em obi anyi tumi krata na fedi wo madwuma no wo ma sansi mbie na zan nkọfo no obi da abu wo mu duewu sanso so akate na atie sisuo sanso so se obi nim echete ya we de abraju so wo mkope obi nim ayi ni bi mo wo de sticker em wo de ade ge ya ni ase eya na e be kwa akọhwe se registration akwa akosi sen okopie mu atifido mantem so ana ne police fo mani wantwo wo mani abresa krodom wose ni pabone fo de mrahye wonsem no akotata ndi samanyuko mu mpanyifo bi no wo guso ahwe wo se de be ya wo be kire won na mran enwadie ye be wie kura won kwanta awo from mantem jese kwanta fo mpanifo ni bi ani abre adan ya teacher fo na no wo me yeso wo mo kwakira de wo so so abro body wo mtim wan wo mtim wo mo nkira de na ankira de kina mpanifo hu a wo ma hu pa so wo ma hia wo mo echewa ene mapa ni nyina wo Kasiebo ni mu ese bi ka we ho ne abone bedede bram we ye ni afa ni benya daje ni abibi madudum ti se de ye dwa botatea se de be hu ni hu ne nso eni ti bomade a nafo adwe nkyere bra na ne afia pokua film lady anase kwakwadu kuma de ba ya ba kenka de ama sanso na Adom 106.3 FM ye Facebook wo fabra ni mum se goma ma se nyina dan tibia sanso adwe nkyere no e ka hu bi na ma ne wiemu de na ma ne tasty angaza eni tasty Kasiebo angaza wutie na adwe nkyere de beba no Fico Star spray wo madama eni o de shani atade anso ase awurade bema wodi mada o wen monyam de kitkiti bi wanhwe ye pen wanhwe atade no so a wakwadua nim guase wo party na ayi apuntu obi ase fresh lady capsule se man de no wo bebu one of the fine girl wo be no sister senti no eya de baby anim guase na akwakonya shine tomato paste enti na wiase ma mewu de aduane papa ye ni jogba bole shine tomato paste wo de yankwan eni wonum se wudidi amonya hode wo madama ana adwenche no ye be na sun ade aman Kasiebo no de service advance service ye lo so a wo am ya Adom Kasiebo ye di mu akọ Bank of Ghana am ya akọ check ne se da bi we de o me good pa yi wa ja se wudiri ho no nye
say suba money jai de bia ye kana ai wotia no de da krodo so what studio na wudwiri we manya wade na go wudwiri ko wo de ko mo obi bage ye study pa wo kona no a wo hye no so ahunti ma no mo ye ya no manya fresh lady capsules bi na obi ti say wa mama ya de bia na de ewiase no ahwe ye pe amrante fresh boys aso na problem no wo de be ma bright schools ko school ko sua de pa we school kakram ko enti me ya na me check na mo say bra de wo ye no enya according to enya kra holy mosquito ko ni spray X-Men dietary supplement memmedo papa wo gina na so aboyi ase aduku mi gina na o gina na so achese unne me mama pa nya yo de bi Oceans Grab Porter enkora ne de no Franco Chedi Enterprise ewrade fo papa one wote so tabia ba mesha eyeni o ididi ye bo mabo no agase nsu wo hu se wudi vitamin ku bobbo bi di guso a vitamin fo kakra wa bi om di benya ma kwa wo so a wo mu ko wuo ni ade nyina vitamin diskai e de bo wo mu a sibi men and women capsules e mema ne ma ho odene e de betena wiase ahwe abusuanti en wo mo eto e be kototom victory garlic mixture and petromid lubricant enyi wa ye de nomru uno wo mo an wo mo bo awie Kasiebo ebesu ye fra me vim lady me ne me bla obi dum bie kwaku adu kumi ye hyansem na se de hyase e wo adenta madina kwantempo no so nyamie nim ne esuo buru wanka so pampam we de esuo buru amafo atisa kwantempo yi so papa na mene ababa e de broni be kase national issue se kwan be nkoa ne ya organ ha adani kotobe kuma akwan ne yesenke beku yesi yanke ma kwan no ada ho saada akwan ye kunkum kofo ma nanu ye cheke ye na nipa beburu ha ana kwan ye kum wo mo adan ya esan se ya anya kwan ni bia mfa soro wo no mo mafo no be nante so nti wo bia ya no wo fa kwan num ana kwan no so eye motorway ye highway yi se de abrofo wo mo kan enam chere da so bia se so a wo ti break ye wo simu anu wo kono nanu ya ma kwa kokum krofo yase na nko so wo mo ye food bridges yi be se maku sia wo so wo se N1 ya George Bush waka Bush road ya America for de wo mo medium challenge account yi be boa ye si yi ene ebroni wo ya ne kama eno kura Ghana government wo fa de kakra ye food bridges so wo se afari wanye ene se abrofo ye kakra bi ma ye na anu yi na vice president ema policy think tank for mo di mani Ghana wo mo de ye betu dwa na salon brenti wo so wo de ne ho bejum esan salon ni nuano ma te adenta madina wo so ye nipa na anu ya minister ba kokra ka ko twi ne ho kakra bi de ambulance na helicopter aba be fa no kwa na sabe wo mo ate won de wo mo nya nipa na a che se betera ho ama sa asemi adokoro wo mo ago se den wo bi be wu ana se ntwem Ghana fo nyina wu ana adenta fo nyina wu ansa ne ehunu se asem wo ho ana se enete ye na amafo ni be twetwe nkomo na mum ye dikan ane salon brent ye twetwe nkomo on ne di ade ye ne mu a wa bohu de gura ye mu campaign mu ne ade se won tiase da sabe Ghana no wo bia moja kokko wo bia ne won ma sabe ni moja ebru ana se etuntuma ana se otwa no a won de moja manti ye ma adenta ne madina fo nwu na je se Ghana fo aka de wo mo entena ho o ga se amra bia besen ko kane mampani brothers enne bodyguard fo nya akonhia tema moto we yi so ma ne bodyguard fo mienu ye mutu ade ate so de fo kentina wam matwe fo kogu moto we ne so a wunnim roba ni kura wo cross brothers enne nkofo bodyguards ma akonhia ba ye ne ko tu mu akosi wono ayade edi ne bum ekuma brantie no a na so wo ma te madina ene adenta kwante po no so de o ma wu free wo bie ni wono ma ye de highways fo ana hwa ne kro no a na ka na adwuma so wo ye ayi food bridge ya wanya ne ye de na ko gina mra kra an na je sebe ye de ye noe ye de ye mponche ye de Jones so hu enu ne ye nti opani na se mo di tu dwanti wo de campaign edi ato no kuma so den me ton sa free residents ni na se Monday we are airbe obi amra adenta Pass West Africa Secondary School in Nimho. I kozungo janshi be demonstration on Monday. Ya je permission of police for him. Inti Monday anopa ye be started demonstration no. Ache ya adwin. Ama se aban na te wona so munim de ekoso a. Ene Monday no ombeti yen kapa. Nkofo ma menum papa for omomba mrantie ne mabawa. Me nua be ma bia me share last week. Oni nua mienu ewu ya within the space of 17 days. That was Aquinas. And it is a assembly bedroom and ya dear say it's not now. The residents say, oh, the Ashe who say, yeah, lawyer quite we bear 7 years. Ye nya, my papa being free in for no say, and they bear quite an asset, and I bear bridge no Aquinas. Now, so there be a meno casas see, there be a nipa at least bear 20 to 40,000 people. Each lot salary quite in Mudibia. I buy to make a chair and say, I feel no more dream, I could do bridges no bonano. And no one can change and says, he can't sign no more person on the tongue chain.
Adom Brentie and Wodi and Nimwa was one more a concern people. One just a branches, a beer, Wagana Hanum, Potamu beer, just a wasn't a food bridges, be one a man won't be dear pa, Bacana pa say. Nani Yakran about before the traffic cabesi or Ubam Bapin for. Ya was shedding maternity. Ya wa Babesia were general. Now, Wabana Hamu, Ako Aden. The biaka a kum nipa, Nas Gadia. Moja cry any mu, Aden was a banisana. Yaman Bonnie dam Titobian and a Mwaka Copio Contemponosa. Wako said the Uncrofonia brave say, Bessin Nipa Mako, a bro, and a cabo bowomu. I was Adenta Madina Quano, so Dantia Mwakaba, Uko and Ampa, Uko who sell one for any bracelet woman can say. One madam was saying she goes and pay for Bear Quano woman. Major so na Hosem. If you are baha no can be seen or have me ra say no. Maybe drew ya na me tia na make me bomb me dini be me face ya me ka say me ape no mu nyina o ma sase esre. That be so mo hanya mo Rich Junction. Adenta Rich Junction. A hot traffic light so me kind o mu nyina o mo sre adan ya me ma ko ka say nipa ewu no more than 100. And about Kubisam say 100 it means all can below 200. And I'm saying also that be over 200 in a cast a bonk of 4 I say. Now, men said, no, the Omega Somo, I say, a minimum baby in Como, open you memoir about Adom FM. Me did this somewhere. Me were rejoicing. Now, so the traffic no any two rejoicing, honey, just a dental quantum point out come once a media. And you know, I know the papa, just a send your traffic near to a ha. Just a so cool. Just so you know, because I thought that traffic now, I didn't near Chile Reach Hotel. Ube do now red Nassau, green Nassau, yellow Nassau at the same time as a woo chamu. So I saw you know, so I saw 2 bull. Oh, when there was our year. And then you pass a kind of bomb, there be our Hano. I thought there be a home. Open for young Bosumi watching. I can't Bosumi back on our I can't bomb. I'm on any burning in our twins. Now, it's on your not into I don't make us a Nipa 100 I can't bomb now. And you great Adenta to Nipa 100 is what. She said 10 dia every week. Nipa answering to your final. Mammy be a bit just Nancy on him or hospital higher no be. Nti ye na nanum na ye busia fo ni nyina bro afo no omutumi cross kwano e kwan e 6 lanes omutumi cross overhead omo aye be say 7 years ni nyina ka wiem obi antumi be bi ani obefa afo. Okay, it is see anu ye she empany for some man dey o make demonstration most support it. I support demonstration because chata obi won China or your hokwo kra na o be bia wa na obakura na oyam so if it's obey so obabedu no ababetu so ombedu no to because oba no ekwan no mukura na watcha ne sem wo rejanse na cross bla no nyame ampata obeba no wu but we must about demonstration yes about tipa na enye travel no kwa na omo ye no kwa bo se ya papa nso tope sade nya nso ta ho nyina na kwa I say once a year tire no na be ya bede no wa hu because nso ta ho nya nti udi nya do be nya ba na be so nya won kwa ye kwa na ye fa so di ko bu fi no every tutu ko kwan so be 2 years ni omunye na ye nya ye fem jo to se a but na di 2 hours kwan no di 30 minutes e twaro otumi di mu sa be 2 hours me ba mo bo mi hu kaka o kasa o se muti bibi chio muti se pan chio pan no no aya mo che mu kaka na o de na o masha e kwan we die so mo ye kwan food bridge we free junction ya kopem Adenta was junction one every week ka bonipa enye moto ye ka akola openi iti ye bisa se ye ya tie area han boni bi na ya wo mu kan kire ye ni ye sere boni pate e bisa se dia e kosuma ye e tete ye wu too much so ye ni adwuma ni ha o ye nua no mo se ton pie watan kakra na kwa wesu se traffic iti na se kokoko yisu am obi a moto de me pew se obi the tide na traffic na no cross so aka de me pew ye nua no mu kuma wu ye maame no mu wu ye papa no mu wu ka too much uchi nwa wenti ase me na my ready say me back Captain Smart wo my head ready pass me ba ba e say obi adwuma me yenti me nyata me nyeden e fa ma ho I feel only pass so be bo pa SDA junction na no ya teacher ni bi ka boni man so nya pay
enti very by employ for no ya bro so mo se so mo adwen so mo disika dodo omo ko tra ho a omo ko chekot no mo ti office na kwa ti asem no dabi utumi but I say the most support atem di dey ya pa cho dem oni dey support pa se ka denta nyina ne Madina ana residence ni adenta nyina be bom e no mo si am block kwa na se ka bia nkokra ye support se ye be dey ye be block because the way ya yewu ha no e too much ye ho tire ye from kwa ma siedu yo damte Maya na o masepa ne yemfa baby for said e be de trotro no ebeba ye da se mo na said adenta for mo so musuo no sa na obi asusunu ngu ne yem sanse nya honko o konkran kumase tema ko ayi tema moto run about enum ne ade ahyamafo yi wo mo fa ahyama run about kura wanhwe ye pe wanya kafro bi de ka no abon ko kumase ko hwe traffic age wo man nyina fa ama se unam kubasi krom kura enye debie ni nyina ebeka ho asem ama asem we ye di kabusa minister ya on na twa kwantempon nsem so ye ramu akwata se ye ramu akwata wo de oye temani wane abie papa pani ye wo ba eni anim se ya kwa ho nsem de a wo ye temani a wo che ha bode problem ye ni wo enti adenta Madina wuro di na waye ansa na ye wi ya ba kwan no aka no am ya ba beka ho nyina ensem tie de minister kan Medina kwan so ye wo be Sabi Waha company for almost 8 years na NDC ewo abamu yentua won kada nti won gya ho adwuma wo hoduma ese ye fixe adwuma no company na sa adwuma no ye friend China Water Corporation won na kwafu krom apigwa road no dualization no na sa food bridges no yeni won aka ho asem ona maye anhuba say won ebesan akoba by next week when we will meeting say in case on adwuma say won tumi afa nka ho kura la ye provision say won atiase we so on na so won akati ase kura no say adwuma won start titi we won tumi na so ntama yeni won ebekasa won be prepare say won do ho drawings na din ebe my if you have to even wear award but and also better can who adwuma nansa ya Yera mu akwata ne so afo a won na hwa kwantempon nsem so no si adwuma de obehwo papa magana fo amabonsam amano nti adenta fo srem nipa de o ma wuo no manyakọ na mom de aka de won tran oda ema ba ko fo kra nwu emeka ho nti na chese de ode ba na chese asem mu ekra na no ansi na police fo so ba won se won mo boga na fo no ba se afie we pa de afie we so obi be ba pa na obi be wuo bronya mu de lalai nya de won mo breso won betena ho kra obi ewu Ghana police kire se won ma ye nhihye pa ni tichuru kura no won ma hyase NMTTD fo ye campaign won no ya no ma eda DVR fo so asan ka ho na won mo check ahwe se obi a pepa a fa ne krata ho ye kama drobe ni a osisi anu achi aya wo driver no so ne krata nyina eye kama afei kwai a won fa so won driver so eye kama ni nyina ne se won be so won betena ma afei obi asan be wu bio ewo eye bronya afa hye no emu na obi asan ko kan ameka wo mu na said o mani abre no wama bread do said the bia Ghana nko ade nko a ya afi bia beties we yawu be no na je say ya wom de ne sa be na ya kunkum nipa no aka ni nyina wo ayi bronya no emu wom je say afi de nya de a wom betena ho ama no abasoda Adom Kasiebo ne posifo mpanifo etwetwe nkomo mom chiete mu de ntia ene hihye a woma ye superintendent oben ana kasama post adwuma ko na wono anso na gina ho ya wo hwentete adwuma die eso ya kasa traffic for any driver and vehicle authority task force across the country. Tier 1 mountain so near Royal Park. Yeah, man, to me children. Now, one telephone, Ubayamia, and some fata, a bit Tiamamra, and Azenka, a bit Yaquishano, Wuni, a Japadio, Sani Carabano. This is a Yaquema. We go on by a side, Nema, Ititia. Afọ fa ho di betim ya kwanhia be ebi hu na ya fa ho roso adidi ni ho 2030 chi won sare mu akoko butare na express ni so se wa obeye ni so fatane de so ni January to September Yera obey DSV a won na kasama policy MTTD en wo chemu nhihya wo maya wo mtwasa afie accident bi ansie wo se wo no kra ya na homete wo bosumi nkunu nie o bosumi nkunu accident yasie no Hey, wonu kura wajine mwa
enye so airport ni kran ko beka say aduabo adan wo makasa che drobes ni passengers ni ye nipa no aso ye duebo Afimu remove the say nipa over 5,095 nya won chire won ayekoye omu zemu hwehwemu no police station san ye kokko to krampol 1029 won a on ni dia kan wa no mpo omutiti sie ni ma wo kaka echi o license person eti na dia ye ka ye shishe be ya sa do kwa se a share ni bebe o wa no an bi di juma bo amaya control ni ye mafa ha so a share ni bi wa ya na nimpo mombe eti no ma ye education ni show ni suku ni de ni ebe hwese ni do no akọ dijira koyo akoma koyo maintain o mukas na enti ye apani no wose de wa maintain wo ka no ne ade odi wurofo kwa no so a won betena mu akum krofo ma de won be chew ane wo ye post for sudden won be chew na jesa amane no ye nto so e ne enko school semu de ane etu fati so kwade bresa mu wotu ane semu jabumi akopie mu asantemantama hinkru kumase wana kwa me nkroma suapon won ne yi ukopie mu ho a be se na watwe miensa ne de asomdwa de asomdwanya de bia koso wo hoda wa ye butubutu se bontu ko wa ye manyamanya se so manya wa ye se so brobo ni nyanya ni nyina da ene se ya aban ene mpanyufo a wo kira de wo suapon ni mu wo twema so den ni nyina da ene se nei aban sa de asafo fraba na ne wo sofo na hwede wo bon se so kwadwo ponkroma ene kogina simpie ni apaso to ne sa fresh centrofo se mombra metie na asema aban ekanie aban se bedwako dada na eja wo mo de hwehu no se school no dwumade nyina da betumi akonkane a wo atwe apaso ka fefe twetwa makohye yoyo no foforo wa pa no wonim se dada na ka hu bia sabe sa fans enya fans hwe no afa ho amefroforo mu ete sa de anya de wo betwa ma krakrakrakrakra wo mpotemo na asebi ko ba ye na mpanyufo a wo kira de wo school nim no so munu ye akumom se sokoto kwa apio mati kwa pai ekuata ababo muso adenti akompo no wanya ne bota ba bia de bebo de fa ho ban sabi kwa kose proye eno wanya ne twinga so ba ne tata so ba de pupopupo eno emfa ban ho ntike be yanka ban woni ni lemu na wo sofo wo na hwede wo bon sam so ne sema wo ka no wo kirim so wo ha wo mo ana o mote akonya kase so agya wo mo ye ba sum ku a wo na na hwe ebu akusa amanyuko suku ne nsem se de be ya no ma betumi akoye no wo mo na ti wo ye hwe han na adisuafo ti atua e de mbrasha wo mo se no ma ne ade a ho kakora ye nyanka nwiye eti sane ye kopa badwa kofu from no ma be hwe mu de afa na saafo na ye se mo ma bade a na akwa ti se kwasi ko na so gina kwantia se de be ya obi adwunu mu nya ne kesene me na obi adwunu ba ne final hwe mu a ye be no hu susu e be gya tum ntri na ne dadafo ne nyina da kwotena nchen na afo from ra no mo mra meboa esanse se be nyansa eni ba akofo trim sa so na kusibodo same so sa enye ba akofo na nanane abrewa eti si e be ma dadafo ne be ba e de manso e be ba ne de kwam kwotena nchen aka betumi abua na sami tewufo so wodwene ho wonte ase wo so afo kwadwo ponkroma na nsema wode tudwa. Government's position on the membership of the new council is that individuals who sat on the old council ought not to be on the new council. The reason is this: the old council is a party to the impasse that took place on the KNUST campus. Just as the actions of students, student leaders, school management, and the council will be subjects of the full investigation when the university is reopened. It's important to know that in the matter of group seats on the council, the KNUST Act requires representatives from those groups. It does not ask for specific individuals. Government is also not interested in deciding which specific individuals that they nominate. We're not interested in that. The principle of specific persons who will end up becoming judges in their own cause is what government disagrees with. Where you so for one na hwede obo won so wo ma mu kwadwo ponkroma no eno wase wukro ya wuntimi nya George na wukro ya wa semontena so se ni ekoba ne saade na yesisi eniti ena aba etu sa na monto mafo tia se se papa ngoma so pangoma so enye na nu mode ne yem ntri ene ne aba wase sa gina ye no na enu akire ne ebisa so panyine yi aba na nka woso ade nipa bi kwa na sa badwako ne edom kwatena so November bosumi ya wurame ne da na etoso mienu na nka wosa aba ne ko aba twetwe ne na sa ma nipa bi kura so aban sa ne nsema woka nyina da na kuma wachi say ba say ye yetu wana mo a asa na adwene hye dan koso wo no so wo ande no kre say ye twetwe na asa kakra no ba wache wadwaye na osiesie no ho eni ti sa ba kye ya na nya ne boni mu ni nyina da ne ye mu ntia. Though the interim council that was put in place has been given up to 3 months
government's subsequent assessment is that it can hand over the university and all the emergency measures taken to a new council earlier than expected, if one is agreed upon and inaugurated as soon as possible. Government has indicated its proposed new members to the K University Council. We've submitted our names to the Office of the Chancellor. It is our understanding that 2 other groups, CHAS and NCT, have also done so. That's our understanding. Our expectation is that once the Office of the Chancellor receives the full complement of the names, the Office of the Chancellor will refer them to the appointing authority, that is the President, for the next steps. And the next steps are that the Council of State will give its approval, and then the final inauguration of the new council is expected to be done by the appointing authority, or the appointing authority delegates to. Also for a woman ahead of one so woman mukwajo ponkroma and out is our baitin po dia tudano na ekwa your friends at Teachers and Education Workers Union you try the dumpo aka se tewu o ma babon cha ba be chirip se dia ban no mo ye ne de akwa kotuma me show to agudie sabe no so de yagobone wadwene ho abontia se de cannot think far eni nti aban he be yanko sambre bium se di konja ye wa hanu se eye eja efiada na o sa aban de nipa ba enan na ye ka o mu nyina bom na chance anya kwan eso e o mu or reconstitute but abaya mfamba before so na abaya ji atum se odbeba edufiada na abaya kan asem foforo enu nti no se ye ka se council wo university ye ke university ntumi nya adwuma ne sadia ene etewu onum so aye major stakeholder ewo governance of the university no munti no omo so decide se omo aba meeting omo pa kwankyere a ebebo asantehene ama watumi aye ma school na ade abati se de ba ayi odi council na aba na council na atumi aye adwuma nti na ama ne ye wa ayi no yatina yam from official no be inform me tell say no credit government dey ahead dey say ni panaba in fact so hwe name say ba ye krampo na any letter head bi aso e wo plain sheet bi so e na ba ye nti ono kro bi anju bi hu say fi aban ho na say nya dey in fi aban ho free say time minister Nkrumah upon Nkrumah issue press statement no ewo ministry no letter head so bi ahu ye aden tina we dey ba e wo plain sheet so nti ye nim say ye no kra na say nya no kra na besina no tewu KNUSC yenya official response from Mesia and as a registry. Ani ekoti ye mpanyufo bi atashari and Education Workers Union twanti aka de tewu wo mudi muntintima no se panyini due matemante de abaye ne de oyaje ni mo na wiase ni mantumu a etetontomante we de abaye kwadadwe ne ho se de be yadwe sachira bi wo a wasachira Uti Adom 106.3 FM ni enuana mesha 104.5 wo Kumase wo se tutu e Boulevard Kasiebo Stetio na uti enti ya na do agenche no abasance we de Advanced Service Salons, Bright Schools, Holy Mosquito Colony Spray X-Men Dietary Supplement, Osos Grape Water, Franco Cherry Enterprise, Tabia Ba Mr. Ne, Vitamin Papa B, CB Men and Women Capsules Adoma and ya de Kasiebo no ebra woni enkonkura kanye ya si abate wo mo ma wo school we nyina du boom wo bia ko yini ba free school oh na munya abotre sa de double track no kra fe ne di green fo no ye do mo ba be kan November wo mo se hwan wo semba hwanba modern hwan adan so wo makohunu kuku bi a ye twamogya ade agusuo ntia awofo ni nyina nim sa jabra enkrofo bekum wo moma ane wo mo wo moma no koye sikaduro ne ye nua be ma kofisian agi boom no ane wo fa dropping papa ano pay Santa school ho ane okobusa ze na de na aba awofo ne se chese wo munya abotre kra ntie ma chese konsan ya na se musa ya kofisian wo busu wo mo kra wo ma tie wo mo se da school wo de nya do mbeba wo ye nkrankan presby basic school wo yiro krobo ho asem ane ye ken na kofisian abakian se wa homa so kofisian wie ye mo ho meje so vim mba jo wo se ye no kra se awofo so wo mu yi wo mo ma o because wo makohunu akukua moja wom ne etia ne se anopai ana school for no eco school Monday anopai na teacher for nso so ebae na omakwa kopie kuku bi so ya obi ahede tutu fam ana ode efa kakra SCFM ana efa no so uhu se ni ti no etete ho na kuku onim no ye de ade anwira kokko ana akata so na uhwemu a na chese moja ana ayemu ema enunti no snap bottle ba ko so da ho ana afin so uhu se ade ye de yam ade o ye friends tapori enun so ebida enchen na awofo be hu sa de na omo se enya de a ye bepene ama ye mai atna school mu ho esan se obia enim nia onipa ode ade be chef me opese wo kire enunti no won asate etwe won ma no edifi school mu ho
na afia me bo anan ekọ ho no me ko hunu sa ampa sene ade na te pepepepepe kuku ni se fam ho a moja yi eguma omanfo twa ho ahia chese dodo na onwan ayi pa esan se wo mu ehu bi sa eda na ewo mu ana mpanyimfo eba ya metre PTA mpanyimfo na fe police fo mpanyimfo ene headmaster ehia na omo ye nhwehwe mu na chese ye opanyin bi otikro mu ho wono ana de sa kuku no ebe chefem na opposifo ede ne ba ho ebe bisa no nyenti a ode sa kuku ne be chefem na ochemu se sa asasi a on asi school dan e wo so aban school a wasi wo so yi ochemu a na chese ne nana dia ne nana wode ema no mpe bebre ana chese wode ama no nanso wabo modern asa obeji asase no e de afi aban sem na ode adi njuma nso aban emfa ma no enu nti ana wode sa eduro ya na ase kuku yi ebesi asase no so enti aposifo ebo modern ene ne kasa ema watu kuku no edi free assassin ma me no ka say de wode afa nkurakan krom ya police force so eguso David na police force wo me yase bedi wo ho ya wodi pa no wode abehye wo say wode behye so wo beje assassin na obekum ni pa ati assassin so ye nti wo mama ne chance am watu kukuo no wode kwa na de wode ko kum kofo a moja ne sa so wonko David omunya ne ni eba ne say otu kukuo no ode she boto bia na okutam papa no so hwe na ni fie ko anim obedi be 70 column hono eko be infie edioson 80 years eko no na otu kuku no ode she botom ya ekuta no ana aposifo ni di na chi a wode nam inkurakan kuro nim ya omode omani ache police station wona menti aso wode nam kuro nim na de na omo mane fa enkodua ni fie ho mo obi be wu ana ni fie fo wu na chenchene a wode fa kurom na police for no omdi de jiri wo mu waduru anase wo mu zuro afia em say eba in semne sa spiritual matters ni de em say police for no omu aya na empempi omu nta mfa omu nsem nkoho na emum eba say bia ehu ene ade ode ahye amanfo mu na ye sure say enu nti na police for no edi etire ebae yo ofisi amia na wase wai mo na hwe se ubefiri ho nde na wa propro ho bibia o Johnny de obi ankoka meka wai ukra wo de wo so de kra na no na lo ye ka kra krofo adi na nye we na asa akopa ma ho ye na ase ye ri abema official ene ye tin nka fi enkraka na ni nyina ya kan wasa fa homasua ho wurim se conference of heads of assistant secondary schools ye twa ne tia se chance wo mo che se double track no a adopreman na do dan kwakufu adokofa baaye no wo mo agi atum se twe na ebra so se nkura no wo mo fa to so mienu double track no green ones of one be we kra gold wo mo be kona fa che se wo ma kwotoa wo mu esuka wo mu suku no eso wo mo che se wo ma ya kra do kra ya headmasters no a wo mo na deda schools a wo do ni nyina na wo hanketenkete a wo mo share free SHS no double track yas ye baaye no wo mo di ni nyina ho djuma national secretary Reverend Abraham Osedo nko no wo chire mu cha Adom Kasiebo se ya no de nya de akora bia be ko school no akwa wo hawo anamane hunu bia wo school se bia onya baabi na ana bia aduane obedi anasa ho chire bia kane no wo mo share double track no aba no to da bi wo se de wo mbeye nyina wo mbeye no wo mo de ama nkura ni nyina se na wotwe besimu ye meme nda da ya ni mo 10th November de na nkura no a eba second track no wo mo nyina aba wo mo besua de a wo ha bia animu opandi nchechemu atudwa yeah ready to receive the new student and then see off the green students into trade here so you to come there are you ready Oma be mum de oma mum no akuma to won yem esase no sesase de na unzo bi esra de foforo na aya hyehyehye ba we de oma nya brea ta kia bobo ye ho anti we expect say we mum be de bia ebeye smita ebeye smita ya za to no koma bia akonsibi bia accommodation de say we mu ko into the woman no ban about the place of Oma Airquay. 7th and we in Qua. That is the CC, a whole altitude and 10th and on the ban. That is the Bia Edison.
Obani a one na da Chelsea no conference of head assistant secondary schools yi no wo head mistress ne ade wo mu kuo no wopani no de wo ma no eno no Reverend Don Kosan chire mu bio say second batch wo ma ba no ye posi wo mu nyina wie dada ntinye se afei ana akora bi be hwese ni school wan ana se ni school wan last year from 3 for no akoye no teachers wo I just say with the arrangement said the beya obi abenya ebre na so ahumi kakra no eno na we some top up phone nti ade no yet to teacher phone ho kra teachers particularly there's a need for some top up which I know the authorities are here the necessary arrangement are almost starting April students from the regional and the district office. I believe the mid-semester break is a period where in my airport to receive all these people. Reverend Donko and the headmasters and headmistresses womu kuo ano one echire mu modi an woma bonti ese akora bi akoskuwa ana oba tem bi ad ne ba second track no atwa kuma to yam na ba fa ho ka nyina headmaster bi nim na fa chimbe kada yefo yen okaji usika awfre he na yama ba no onchen abansi bibia ye free nti bia nyi wode oba jusika ata na anyen ye to ado yale to ado ye to aso de na ye ko fifi mantem na ko pie mu fifi mantem a wo baka ya ye de to mani sa kwa wanya fisha miensa kan kwanhia ekoso ma nipa so to ananano mo se do ne ma me famu wuye e ma pra no pra ne mo de party na kampanfo ahwani mu sa anya hwe kran ke benya ambulance na ja people ye de na tuma be pie mu nkra kurpo mu se de be ya doctorfo e betumi apre ne nkwade ama no so ko wiase wodaye se se de enkra beto ado Kasiebo no so ne se national security for ambulance e na rokwa ne de na tuma se se de na ba be pie mu nkra kurpo mu na abeka na watwe wie ye na no memene da e no so afo be de etwa hwe nkra to won se so wo man mu na Jojanda wonu su konya kwansha wani nipa miensa bi kwansha ne na no odren panfo we se de no masikika kwana no mse ye kasi ye twetwe so wanhwe ya asem be free awura eni nti woto wonsa frɛ asrafo na ne video bomb from maybe helicopter eni ye de be fa no e bankra krupo mu a adokotafo so bo homod na se de be ya no betumi ato na sambra mekase kurabuguso a eje arehwe eje amra kora wanya fisha miensa yi ne de isi na ko mafo hwenim so anya hwe kora na eja se de ye ma akokɔ no so wode madabodabo wonye bone eni ntis wo soafo Awurade ya Adom ne atimi de helicopter aba fa ne de a anka akrai kitikiti mampoli 3 years pe ka wode ne to helicopter mu a ye de ba bia nche kakra bi nti kono so nke nye de same adekrement fama no na ne ye kaye ambulance mpo akrai nya bi na campus wa konya helicopter eno mafo se we de say ya kan ampa so hene ba ne de ne papa triase sa so na bibi wa aguru mu asabi udi mpamu da esanse akrai ankokoye panyin bi banka se de tie bia no anka ye de ni beku no na nkaja yet me na tentam so na afi ye na ba bepiem e wa nkra krupo mu se de be ya ye hwere no nkwa Adom Kasiebo ye ne medical superintendent a wono na Winneba trauma and specialist hospital accident center wono na hweso Dr. Douglas Amponse ye na twetwe komo no zo se de Awurade ya Adom adroi puma kwama ma national security wo mu ambulance ye de akwada na tumu a sambra meka se ye panyfo ni abresa krodom e de wani kire nkra krupo mu na afo be pre ne nkwa ama but this morning there I'm Adom no ye and then I know to me na me and there what me obi na me omubi ne sa but still on kasa that's the street for a balance and na am say e bi bia ye manage for head engine still I know be here say obako facility new surgeons now o ma ti me review and no and the 37 and I dey go so more new surgeons the Okodoa now no so to move every bill. So I have medical superintendent Winneba trauma and specialist hospital accident center one na hospital Dr. Douglas Amponse na Adom Kasiebo ne twetwe komo no na uko piemu a resabia wa obekase ye ko esu competition na ya ka kire omanfo sa no ma ne kase mu obupei wo manfo hyase esu jai na ne yase esu star bia bi wo manfo esu papa wana wade hia to anana no monse do na firi wawura wo kirema wase genti akwa wade na manadwo adum ama sambre de wadurusum esasa na nko ka bi hyemu wade hye wakrasa ko tu kwan ba ene se ba mu wa wada ko tonkro wi wada masako mu wakofa won awura ama sambre meka sai di wosu ne adwadwo ene oguso awutwa better know the butchery. You buy to some your more than the ho. Your friend is Sammy. Sami. Ejuma ko wani ni efi.
but ye ko Cape Coast ko ye ne ye ko Accra ene na asema to ye we ya di shebi omunu anu mato anana no monse do na ate so makose momodi tudwa no na asem no na bose nyina da ene se yes sprinter bus ene eja ebre omo na ma omuduru mpota mu wazo wo yi afa ho ene one ka afoforo di kohia ya okodi frames ena so ma ade shebi eto anana no monse do sa akwafa awrosem ede aba no ahyankani a wona na no wotwi ka no ye fe kwaku furi ado ka se bo no twetwe komo bisa se ko furi how could you say na monsa so na ade shesi ato anana no monse do no so wono no wan hyeda ene yes ede tie na ne dia kasamu na etrum na amansa nyina da NTB Jefita kwa de do kan vini ba han me do ko kan tanka on na sanfo ka be 6 or 5 je bona time e paye sa no ma mo break je bona na e de me ko passenger side front one na de me ko se na de me ba se de me ho ya na se Canada na ma nyu ba take ma nya hwe ho ya case you but take time pass go break ya and me na e ko say na ba say me ho ya say we na yi me fa glass no epie in control siam by me ma do say me TSC say we say my brand taxi na me di na chi my brand ko we nti hoso e kef nti me say e ko ni say ba na say nti na atam ka private car be so free on the road na Africa so e ba we ni ban ofo dum ma ho hwe bio well, me apa ministry woman can ko ba yo ba yitin wo apam won to me pack o mutu answer me bigina vinibana bigina wa me apa we yo shankani anam na saso awro sem ye si ye kwaku furi no e na ote se wonu su kire mu di wo hu ye na ni nyina da emu no wo ba kai a osofo be de eche ohwen krato won sem so wonu so ne kwahia no ne ka foforo e na nam na saso e koba ye ne aso shankani a wonu na sakara na wotwi a wode kobo wona bo ne ka mu no ene ne patupa e san se wobi nim se wo ye osofo ni ntio se de sambra meka sai ye se ne driver ne ayire ni se bitwa ye kwa homa no so ya na emu sidi kofia je wona de na ni di nsem na chi na fe wo moyemu kofi akwabo ko me joso no crusher driver na ya che no me no ka say adanu fi adanu na memenda na apolice for years as driver no so no super kakra and almost the course and you go hospital and oda onya na apolice for ejina na nchen apolice for na honti hoton no ana omuyi no ti almost had no kwatwirim and na no pay ana no kopiem of our course kit court me no ka say the yamani bela police for say Debiano o ma report e wo kaso police station ko fu say asem mo yinhwemu ne hu nipa enam nsoma akwanhia ne bai na police for say the ntia o mo ja papa no esan say nipa nan enya akwanhia no joja no nipa miensa ka no esi nipa miensa aye the driver police ni na party baba akoka ho no omo do matumi acho mo statement na enam say onyamfo joja nda ni de ne emu odi ntin up now na nya dia what me actually statement is answer otumi kasa de but the statement no ontumi nche on kese ne ho baton da kai yi ansa na otumi akasa yi ansa na otumi actually statement me si ara de davane no o ma jana ko fi na so mo chese de bia o ma report ko pu se nyamfo ne ho baton ho to wie na fi otumi actually statement na fi aka ho na ye nan na je nipa na nya obi actually statement na fi police for investigators akoba bi accident ni si ye no na o ma kwa hwe se nam onabo no so na bae se nam osenkane so na bae no na omatimi ahwe na fe da bia mra se fata se omode to no omode ato nti okumi sawam no ka se de odoba ni no ye ja no se onko yaman bill se onko na da bia o report 10 o'clock au ka so police station na kumi ma memfa wini baden importer den so to asisi am no ka se nipa mako adio no ana esi ano omo da hospital esi a ye hwom ana mienu de ebefu ene da anyumebe nunum ebefu sambre omo eda so awo Winneba municipal hospital omo ntimi nkasa omo nkasa omo nso omo nkahwe ana che omo so atopiche na to omo kokoma omo da so eda osisi ene nso doctor for so ehwese omo timi aba nkom ndi sawo no kasa nso o kan nso bomu a Winneba de no enipa makoma dio no ena da so gu hospital mienu enkasa omo kokoma omo Winneba municipal hospital ana akwala no se o kan no omo be fa akwala no edna abatet sen kumi Kofi abede wase akwapa no kwafo onyuma pa ne bedu achi bomade anafo ani di nsamachi na ja ko municipal hospital ho ne ko ese de no masiko ya na musini Kofi agyi
powers and to yankring. And any to a seminal emu says, yeah, said a gun and you know more. You bonus as much as or bente, we are gun and mapa. I also when you a crowd to be a national identification card. Yamaka said the 70 Yaka question was some of Fanco, any and so one corner so matching ya ben on ampemu, cabby paya, a kumnipa. Ama meka sana mnumu wa de nipa tre de woma die woma die woma to na nan monse adu o chese ase obi se like joke ni akum nipa ma e wo Reverend John Time Memorial School ni nchemu ho no mo ana chese wo mu kum wo no we ya Benz bus a chese Fem Foundation Academy School bus yo any Toyota Matrix saloon car no ediko si ani ana chese SCC bus any Toyota pickup any Hyundai na na mu nyina mo kwa hi ya chese wo mu nyina de bom sa asam no amte na taxi driver bia wo hunu de akwaso se yanum bo te se de man hwe yenu bronya na kofo kuya o ka kwanso ya boy ho hira da ba na ye twen se omba bibia no ntomu bi ya na se start se ba start adwuma wa eni agide ba ese ano se nipa nhyedan ente ne papa se ya bi problem de obi ebeni ya kwan awo wo nam so ba yi kwan ne ye ku ye twa yen so no kra ye ebi taxi driver se bunya botre enye ene no amepani nie na mo asem wasi ni ya ka mo de makwan na mo de bese me lai mo me anka de ye enye sa bronya nkofo bekum nkofo ma na omafo ni bi etempotem wofo de wom se wom de omudi ayifo na safa service fo ho ya akwanhyesi ama nkofo akaka hu me ye hwe wo ma ba betwitwa am ye yi nkofo na budi wo ma fra fire fo ya fra eh ana ye ko fa tirampo mremo chese wo mu ntie o interview kramoko ono di kan beto hanom ya afre so many times asana later police will be guardian no ye nti o me so ye block kwa no wa ha na ekwa na si ba tipa driver no no si flexi ho na eba minim so no so hu incident na si wa ha no se de yo ele so no so this is cars na problem we no nyina ba no ye chat taxi church na ka tima benya accident that run to something up to 4 ko na tori ka bi antimi ma around the guy no go be so mu chere say o mo no mba beto hanom ya ka helicopter no ba be say e di galan cruise ani V8 ni atesim e na ye gu kroma na ye de ye bre eye scraps for no wa mo tucha scraps wa ase no eye o mo chese ni ade a anka price for mo ntumi yi wo because o mo machine ye adwuma o machine wo de be sa na ntumi yi nipa no say ye chese na ade na scraps for no na anka ye ntumi yi nipa no ye twa we nu kra ye ntumi twa ye peja kra ye ni hwekra nye yi Doma for womo ofanko ansa wom kwan so no womani abre a wom chem se de akwanhia ni si no mienu enso abod no na homache na seri afa service for emeduru ho adansi for bia wo no mche se ACP police station for wom di wom ho ya kakra so wom de wom be ya no wom ye no lance corp aboaten ne nkrofo bi wom se wom de wom bu wom ba baso papa wom tuche ade masa lance corp aboaten ne nkrofo bi wom be pie wom na edi animu ma fa afo ma ye nyina wom na bo wom wom yi nkrofo na aka oye duma tuni hu si ho amfa ne hu se o se uniform ana se o ye sei o di ne uniform ni ade nyina eyi adwuma eboa se enipa ewu nde se oboa wantoto ne ho entomago eno de atche ne nsem yenu no de yatu na ase government we kana o ye adwuma gross crowd o mai no enye nipa ba akodia ye nyina ye dia ba o ma to tolan cruiser kese adedam na se police ni a wo ye adwuma kra wo nche groups a na se accident yasi na be 3 hours ye nya to wika bia accident no ne mremu an ye duri tramo road mark ni nyina ba Enti amanfo no ehu akwanhia si ye no na wo mo che wo madwene no uti Adom 106.3 FM Testi Kasiebo Angaza ani hia 104.5 batofo adwenche de bra ye nya abotre ndwade nyina mu masa so ka ho bi na makasiebo no ye Testi Angaza wuni mu akasiebo no kura enye de enti ya wo be bia wo bia me nto nka mumra ke Yakubu ewo ayi ba bia national identification foi wo mo twonkofo ni Yakubu mamu akwa bampa cho duru ba bia ye tworo din no ampa so wo mo tworo din Anafra Kadam and Womri. If you answer your catcher, and I for and then I must a editor from us. And at the end, say a chinchi, man, I will be more drink gun or so at in Memorial DHS or and I did be a question. And at the end, I baby, we are to a human as a center registration officer or zero, not as a Ophoria, sorry. On that, Nipa 15, everything upon the basis, I'm Nipa 15, and I am register and that we are now free more as a almost at the location, our UTS. My dinner, I don't say any to if you could do on your motion or be a new registration or I just said any stream was new identity, you could be more if you are you won't be up at your registration. Let's say, so I did memorial who I want my dinner,
Adringano and Petemo, and I could come registration now. So far, we are nipa 15 and I register. And that's why you change locations now. If you are not the locations, baby, I'll be some registration. That's not a because so I didn't have a crown, a brave pants, and I go be a register. Some such as a UPS, you copy your registration. You are at some registration. That's why I share be a registration. And I mean, I say, I said the idea obe. Woman announcement, yes, I didn't and some phone will make a register woman. So, brands and walk up who baby a register there. Nanny, I'm tia, they are 7 to year up, I'm dirty. One the customer and I, if one woman register Ghana for you and say, Bray. And I say, baby, I'm more register, I'm the question, some pom. Now go for who baby, I'm more register. I'm more about registration center, and so I'm on Kaise, in Krata or some of the banner, a birth certificate. So only birth certificate and the only passport SWA or certificate of acquired citizenship. I why Ghana and your man a crack be that crack only a certificate of acquired citizenship. So only a beer there. And all here will be our bench name among I bussy mean our no registered our Ghana card, bet me name among every dance here say I'm parawuni in Kraton and I Ghana. Now apart from Sir in Kraton and Mabono, who on my ID card beer or financial cost. My main case digital address here at DBA here. A best identify for some more generate or more digital Ghana post digital address because and also here our registration month some of the Way I am penny for no woman and I no social see I check will be a woman some and a woman added to the church and said one more register and conform to it. Tessie Kasiebo and a wooty and my main cow say Kasiebo is Tessie ya wooty and near Chan Hong Ghana a brooch everywhere you go. Yanni our platform no and the idea any yet what has your baby will be a peggy amadon Kodia what the boss who more least university na broche university cry do now Mrs. Alive Mens and Franca woman I school for me Ghana phone wom chapru se ma Kasiebo state sa Sankava radio wo mo Stuttgart German baby eduku mi ne papa wa yira kopie wo German won ma ye hwe no aye hu na na obi ye yes wo mu no say na ne me hwe mo Sankava radio mi chese ma be good but ma be wo mi shada nya reliable kra tivem wona aye what na ma bi wo hon ma wo mu nkasa wo mi nyesa wo memma no wo mbo bra kosi senya etwate tete kra akuya se go dache hima an wo kasa vem Adenta Radens Palo, yes, we take us your body and a coupon shot or do a baby. Ibrahim America, and your taxi driver number uno pe our America New York. What Nena Moyera was in a bad my Ibrahim Bawa. 11 years were chap said the man and Nadia Ganha, Nippon cha and Tunya Wang become 2 days. Adia cho cra, Manacopon and Asiati. One who say yes, we're trying to proceed and pa. Nana Cornishako, and was a Mitionu near Dukumin. Namuja Juma Maniswa ni papa. Ni mon was Chicago. Chicago one we see boy in one war on a bra media news crew in Baba watching. Andrew Chumbari Maswa what is Virginia, Batoya Makofia do Mamma Virginia, Hawaii, Wapo Crown watch crew more than a trons or by I say Worcester, Massachusetts now one Virginia. Oh, they say my one almost so. Oh, they almost so what in America. Or more Munu for some Mietidiano. And so Virginia, America. But New York no some man. Virginia for now me Virginia for near and Crocroa. Then you could find more coha in them. Oh, only taste. I said, Nancy was a taste you. Oh, they said, I'm put a beer size revision. There's why revision. Size beer the Bema of Yad Mabi obedi. I got to so the enemy was more declare bedding or because Walano Wakotia wants to obedi, but ready. What did Ghana until say, you see a true Ghana for the bet true Mudiama Ghana for mum, and Yamfa so pan, and yes, a bene basabasa. Kofiama Kwanya Yamiche, and was the ancestry prayer, and I made body Amadom FM, blessed Tony Law. Was so cooked to me or some pie bomb, bovem the mouth. And Munyanama Wadum Yina said the Muyamu man. Still as Jeremiah Sibitium, Dave Joe Mensas or America Simitium, and Rabana say, Rade, Medium one, Echo 2018 on to Yakupon Fiencha, Jake Johnson, blessed, Sally Debra Usutia, John Yen, any gift to Jemfu, Munamutumutia, and so, Semutia, Adom Kasiebo, Kateche Fodo, Usutia Kasiebona, Benadoche Mensa or a Jamai, Abrochimem Wutia, Elboache, Usutia, Yemfel, dear, say a year of friends, and we will case here, behe. Nemo manumre ye share our ben issues. Na one year sika kwa ye a party, end of year party.
ane wo mo so atwen kane akọ mo fie free ya wo mantwia yakọ dig dirt ni nyina what you say the abrofo ye betumi asua ni nyina ye de beba e wo bani ni chusa se de be fa ya no je se ne enkrofo andamu a na de be kasua ane age vim je se mia na madam yenko adom trotro so adom trotro dante to bia ne nei wo ba wuram se surudu no manfo adwenche wakofa de abrɛ dante akɔba kumi mejo so aso ena me da se adu choncho ne adenta o reason ho na da so na se akwa me no kasa kumi ye ya ne ntie se ka na so abobi so ewo agrema ho baby ye wie na die ni achemu ho e son confirm do ba ye wie na die ni akoche but me se be no nkofo so tie opeyi de na be ka afa choncho waje masima me ka ne se reason chin ha no accident si ya police fu ba mbese mu se police fu ni ba na so mo beteke almost 2 years report there on the because traffic light in Yajuma. Traffic in Yajuma, I know that cause accident. It means how to say, police in the ban almost 2 years, that report on the call. So the question the traffic light not say, I can't come back in accident. Okay, but as a mommy, I know super so I know make a coming. Miss Jampesa make imagine and I mean Jampesa make an say. Region Siano Museno. Ya police phone so a bimuka umbi. I just say, Uchemuna ne Africa no. Traffic light here, the traffic light in there. Traffic light now so red no. Ni Afro Musomo Mechem. Esa na wa uchemu one year we listen 1 year for pet na kanabo. Inti yesramu eno so mo hwe mai police for no de no mo hwe mai okay me da say kumi kaminya obi biom na ka baby adu no ya meni ntiku bi o de FNC o de aye me mboshi enko check bra right you do there awe dante to bia no na dom trotro eno de brain no petroleum lubricant and victory garlic mixture bemba bia wo ba bia so de agona ba ko enye sa wo won de atitare aba so wa we ya na do e kwa no petroleum lubricant dem sem a roma fo no mo fa nkogum kam na se de MTTD fo any road safety fo no ya de ani abram so wa wo ka anye won be che wo no ntwa me enchew wo ya afra do FMC ya meka wasem vim ya mama no se me ngwe kan kofo problem abra wo new o mra so dimra no to do no bia emfa no body enko de baby efe pencil no vim moye ni nyina na mele koi ana se vim jayo awati jayo anayo ayo den wo bi ni hu baby kikan kakra no wodwiri a wo de aden me de mpacho ayi ana mele mi tienye ho se dio mo metena mani mbadwiri wo badwiri di ameka ayi mame ayira ayi poku aboate no akwa abavim adusi poku nyakopo hira ati adukumi metwa no purusen wa ba pa de pena kwantema no se me chiamo vim dan Moses no se akwa abo vim moye ni nyina da papa kwa me mafo no se vim chi adukumi ma me wati mi testi no papa wa testi Kasiebo so na ayi dan Moses wa san ka bi aduma ko Peter wa ayi Japan eno se mi tie mu Kasiebo yi wo Kasiebo no so na wo konko disapro wo se me to me tiempa wo se greetings to F pencil wo konko be study wo be pen one wa study wote class P the na was include the most controversial Facebooker sister wo ha adwene dread na nim na do asem ko pane so say evergreen monya trouble wo the ransom yema na more price and big no was say from the port city. Welcome back, senior. I'm saluting you and I'm greeting you, people. We take the greeting. What David Anania was here via we are great to my me. I have a friend, Debia with you. Well, also, yeah, Musham Friday. I will move case and I mean more case because your power was Zebida Adaquasi, a child, Pusewati. I was Zebida. What no one and I come test and say him. You are the reason why I debia Kasiebo. I do Misuka. Ye chamu prude. All the water was Mitiamupa. I will call Sekwa Dadia so I will cause your dance wate Emmanuel Hammond any David Anania Ajebo achi Augustus so any kwaku David Elijah Peter Bosom Pims yeah like your name Bosom Pims Isaac Apa any atakura menyampom and she baby udidi champion ya de Kasiebo no besi anyasa no vutebrebe wodne nufu no betwemani so I want to kwa manyasa masam kra be yi ya fasida eme aboafo victory garlic mixture any petromin shan tomato paste any fresh lady capsules dey Feco Star spray the fan ya man so na kama pa what you say sibi my women capsules so any vitamin ketabia ba mixture franco dia ye twa correct chese phone tiapo chese mo Watson's grapota any X-Men dietary supplement ya me beji bi dia akoma X-Men kora no mutiri mo de mo ba mo ma mi bi ma ayi anu onya se wodwiri anu wodi dan no what you say holding mosquito coil any bright schools advanced Ghana savings loans madam enene akronfo
om de 419 ye microfinance sisi nkrofo nyina mo de mama nkrofo nya gidi advanced savings loans no awie ye badamase na awie yi bade wakasia madam yankasa ye nyi pay nde kura de sei guidelines ya machofu adi wo mabegina ye konso wanya adwuma ni ye wo hwa be kofie ntam ade yi nkrofo yi egina ye konso a bom tete yes ye nya hom ye bia ni ahome aden awie afra me vimredi afiokia me ne mebla obedum bie kwaku adukumi na afia ansa be kono rejoinder shortmen association ayowase ni pieto na ye mono tag bom ena no wote tinyesu wo dwiri obwa adukumi hu obi a wo dwiri a ohunu mimi nuanom ye boys yo minnim wo dwiri amahu wo dwiri wo boa no wo dwiri wose o she sympathy boys o mo mpa adwade esa bi kura wo ba ahomache no wanware boys dey sa ogumi woni mema tia mema sha na mpa adwade yo abusiafo de Kasiebo nesia Adom asia mamunyina moniti producer na inufutebrebe na social media producer ayewa wo 5 ba ko pe ema dudu okuno ne ema no pe no rough enti ade eni adaje ti da de bia wo dwiri hu Midday kwaku me CEO ewo Best Roofing Company enfiensie ne atwam no na mete Advanced Ghana Savings and Loans ho asem ewo radio so